고추 감지니다 고 처음부터 얼굴 먹는다. 먹는 이제 저도는 이렇게 다 보내는 IPFT long live Tipra Motha Yakarwi IPFT watung hambai khobai lamsogo IPFT long live Adisa long live IPFT Tipra lamsogo IPFT long live and the one listen to IPFT Tipra land some nice IPFT long live Kenapa? Ang unik subjanya hoite ain dikhate ngai dikhna pore khaina tabai ka bubagrani dol phaka manga angon nita Tipra Motha na chini bijira ko Yakhwrai phaka ngaro babai to Motha ta pore ke kono ana kono maisho mandia pura senior ke kono maisho mandia ga na semana meeting ka na himo dikram dharma nang pati ke kono chugu non kun da kana ya na Tipra Motha na apa ekda kamu di tangga dukunan suka gawan pada kan tahu IPFT BJP to jadi government betul tongo negara nang kan kena ini hambai kita asal hambai ani mengurat dengan debrama baban mung kai ram betul debrama para ram betul para na ram betul para ini kaca Champahour area tahap usul dan kumari noko ini Tipra Motha ni 6 family 25 bota 29 bota Tipra Motha PNP party Yakhwrai ini IPFT party na hamjakai poro ini IPFT wo jong borom dioi IPFT party wo jong mongno borom dioi kisaina haka mongno